Ake banla horizon along pen ihum heng konglong along pen raki hormu kelong pon. Han boka towar arleng along ihum dumper attract parlep hit. Azadi ka Amrit Maha Utsav CRPF atum pen cycle rally paman pon. Greater Hanjang Langso village level football tournament ang dungkiti kebatu pon. Cici ni pai isi erni ada por pai nerkebra minit hongke ba por malom. Aban la horizon petrol pus along keton kelang atum pen. Arniwang hem konglong kedam ke bang atum pan kiri ke kuruk dun bom asai kedeng pun bom ason tak taksi. Labang su arni pen stami. Bolero registration number MN01S 1608 Manipur pen ghotian kedam bom ahud. Ban la horizon petrol pus along keton kelang atum asai labang su bolero along sami kiri ke kuruk asai deng dun lo. Lapen labang su kiri ke kuruk dun asai kedeng pun bom ahud. Bolero ami light along pen. Hom pokep sabon ahom longpon. Araki hormu gram parut trokebra pokebra trokan longpon. Labangso hemkong longso ketewar abang pula pen ari sang ho atuma pant pulis atum nep ingnang pon sikar ju padar toka sideng pon bomlo. Labangso araki hormu kene pon long ahut kirika kuruk along ke japon len abang pu John Das APS SDPAO bukojen angkang OC Dilai SIUB bitupan chotia inghan langso pen long mukrang be Karbi Longri Abirta. Tuwar kay no penta radatum pinaan kisung sitong ponanglo. Bipar bihaki klem atum pen stami. Lason tuwar kay no pen ajok alang nitum penta pinangan kisung ku ponanglo. Lason si cici ni pai isi arni kang sampor pai liapor malom. Lakha engko da trok drubagri MSC konsen perlupon angkang. Han boka englong along tuwar kay no ajok ihum bumper attract number AS03 CC 1327 abang parle pidlo. Labangso bumper truck tewar abang pu. Horkangri penle labangso truck kachingkoy kali. Koi fils temi lapunat tuwar ke hinu ong ajok pensi labangso truck bang che parle pidlo. La sila so tuwar bang prabjin penang silam pivek tha pusi. La so hawar arat atum pent MEC research tok piapan chunuri pedopon. Si ke crab down de crab lo same kene ke towar ta me kaheng no ani ding piglo pon same agari mukha ke chileng bom lo pon same repairing ku bang hormu a pin lang ke kedam tang penang ani pen tame no nom arwe ke jang sam si theblong ning tung apen rong la hai gari the chileng son lo gari the ke chileng towar son mande lo gari so mukha ke chileng dun apen rong arat kisung tame penang phunang lo bang so towar pen ajok takela so gari ke konat iglone gari ke nat pentong bang iglone la so gari la bang so gari ba mute dak lom kwari do songron ben siwang takela bang so gari krep duga driver horkang rima ma takte ali ke no polo driver horkang ri pule puta henodai pima kado be rong same arat me theglong hu ro je towar ka heng no tame isi main reason e towar ka heng no pasi ni tumrong asor bang te kui bi la bang towar ka heng no joni lo di towar ka heng no takela no ni kibom Karbi autonomous council da akhai loker MBC akhai richard tok bifana tum pilo tuni ri ge ni tum rong sor be ni tum ki ni nang ya son ke lan lo alang ni tum MSC kami alang ni kami arong kami thang arong lopot ahuda dak na por alang sami towar lang silang pen la iklem ni dam tum sami silang bon pen towar bang ge pachun bom nei pima pulu tang te la ge kado be rong arati kisum lo pinapot towar chileng phun cheleng joy ke phan bang te repairing bang do nei tang te la bang so ali the one hat to has selunian anke check cheleng ali lo te to dapen si ki krep ma lage
Tumi Oh, pesi la krep itu non lah bakso ali lah so gari ke. la bangso agar crab lage non arni ke लिए por baje pli malom lampen ke crab Maji play lom pesi krep di. ke crab de pen agar api ke dolang kum ko thongke bak do ta hai Angta dipu gari ta lasi ke cileng iglo. la si cheleng lo tame dam thai weder masi how da chiok lang so an sang nang ko lo Ete passenger ke kupusi wangi lo tela pu kita ma passenger kente. passenger bang ke la bangso agar ke crab dup ajok gari paru ne det ajok si aking ben dam nang ko lo Keng ke dana kalau di ke siksa. nani tum dak lapu rong sor mate lapu arat an kachenuri gi bang kela hello labang so tuwar hok pen repairing do prabjin pen repairing asom te mesenji puse MSC fans me chenuri pon lo Tante lah. So labang so rong rat mane labang so liken hatam ong dung rat mane dopi si ni ta than et thagde ji tame do nangan do si kami nili tumta si ningdu do mane ong dung tum tuar kedam keleng penjok nangan kisum dolo benili tumi thang kan tame che thenong lol ke labang so li ka he no pena po son lo putang te tuar ka he no pena jok kitam ke bang muni tum cycle ku motor kali pe ka do bin tu theng nong prong Long tong di tapen. Tante lah. Usumar school kidum ke bang kedam ke bang tala. Iglo ma belega tuar do igla. la student atum sumar tum kitam ke bang abang ke kapre ka tuar akrong ka belo la henlo la so tuar si cheleng ko Tante lah apa hai. Lokal MSC padahal itu gopilo. Kati ingri ke lagi. jadi tum kapachini dun mate kachnungri dun ke la puson henlo si labang so tuar thak si nili tum ta chunungri ko athe nili tum ta athe kadu ka rong rong tala son si chipulo je me lang la pentua son thom tame nili tum kapre hin ke kichun pontang si kilong si nili tum chhe pon se tan nona bang ke tum la war bang kinang so Ke tuar bang nang sodi. Tante lah bakso gari singko ke munit ke. Aring ke susun lah pusom dulu mah. labang so gari ka chingkoy ke la ke pinima amekta awilang se tame ka chingkoy pa reng hun kisu mane su pilo sure bru rap la po anvela nili tum thai kan long Oh, juru loh. Chithi ni phai ECR ni 20 BN CRPF atumpen patirpi ponsi manja kroktham to work stock along Azadi ka Amrit Maha Utsav CRPF cycle Jorhat pen Rajkot an kibara tumaphan manja along 20 BF CRPM difu atumpen patirpi ponsi kang thum karni asai pedopon 20 BF CRPF Commandant RD Jeni Analpen se alang ni tumpen misen pen ingthum arni pedopon Karbi Anglong CDC nak CD Singhapen Singlok ka prek man penge thiamta chitong dun ये रिसेप्शन था साइकिल रैली का कल साइकिल रैली जो सीआरपीएफ की फ्लैग ऑफ हुई थी जोरहाट से जो रात को सारू पठार में रुकी और सुबह सारे पठार से चल के सरिया जान होते हुए अभी मांगा पहुंची है और आज रात को यहाँ पर रुकेंगे और फिर कल यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे हैं ये रैली जो है विभिन्न चरणों में किया जा रहा है तो ये यहाँ का हमको जो जिम्मेदारी है हमारी जो टीम है ये गुवाहाटी तक जाएगी उसके बाद गुवाहाटी से दूसरी टीम जो है सिलीगुड़ी तक जाएगी इस तरह विभिन्न चरणों में ये रैली 2 अक्टूबर को पहुँचेगी राजघाट दिल्ली में जहाँ महात्मा गांधी की समाधि पे उनको Hanjang Langsu Sport Association atumpen sepatir piponsi Greater Hanjang Langsu Village Level Football Tournament suri hinira engkoira isi aparman Hanjang Langsu patu oklamalong patu pondo lapen pini citi ni pai isiani anbangke labangso football tournament angdong kiti patu ponlo lasu angdong kiti ke patu pon atum labangke kongching timung lapent mura khuduri arong atum pensi ke patu ponlo ke patu thek lapen kangtang kechedai koi ajok goal ACC GPC alang litum chidro pondalo aphia lapuna pen tribegar ahut pen kongching timung atum goal phi thaponlo bonta lapuna khoiduguri atum goal thom ansi thabon chodlo kongching timung atum pen mura khoiduguri atum phat Tribegar pen parem pondet si alang litum ke hai anong ich palong ponlo